Te destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, ez kî me, jiyan çi ye, mirin çi ye? Gilgameş, şahê Urukê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê Kurdî nû ve dest pê dike. Dîtina Enkîdûyê. Rojekê nêçîrvanek di daristanê de nêçîrê dikir. Ma ez xelet dibînim, digot û çavên xwe didişand. Na, xelet nebû. Pêşiya wî zindikî ecêb dît. Li ser du lengên xwe di meşe, laşê wî bi porê stûr hatibûn nixwemand û li dora wî gelek cûrê heywanên kovî bûn. Gelo ev çi bûya? Meymûn jî dikarin li ser du lengên biçin, lê poçikê wan hebûn. Ev nikare meymûn bûya, tiştê balkêştir jî şêrin li kêleka wî bûn, wekî heval û hogirên wî yên rast li kêleka wî bûn. Nêçîrvan li nêzî çavkaniya ku bi dengekî xweş diherkî, xefîkên xwe danî bûn da ku heywan bigerta. Dê heywanan bên vir da av vexwin, ez ê wan wisa bigerim, gotibû. Lê belê çi dibe? Ew zindî ecêb. Xefîkên wî yek bi yek jê dike û davêje aliyekê. Devê nêçîrvan vekirî ma, ji şaşbûnê nizanibû çi bike. Nêçîrvan xwe vedişart û bûyerê şopand. Piştê ku xwefik hatin hilweşandin, hemû bi hevra nêzî çavkaniyê avê bûn û dest bi vexwarina avê kirin. Wê zindiyê jî mîna wan av vexwar û gîha xwar. Nêçîrvan ji tirsan dihelizî, nikarî xwe ji ciyê xwe bihejîne. Lê çavên wî li ser wan bû. Di dawiyê de nêçîrvan biryarek da, ev zindiya ecêb mirov bû. Erê mirov bû. Lê çiqas bihêz xuya dikir. Tirsekî mezin kettirê nêçîrvan ku neyê rûbirûyê wî. Bêdeng û bêhêl li ser ciyê xwe ma û li benda çûyîna wan sekinî. Piştê ku hemû ji avê têr bûn, derbe aliyê ku jê hatibûn ve çûn. Nêçîrvan jî xwe ji wan vedişartî, reva xwe girt. Gava gihîşt malê, helma wî di qerqa wî de bû. Bavî wî derket pêşiya wî. Dît ku kurê wî ji nêçîrê bi destê vala û bi tirsekê mezin vegeriyaye. Guman kir ku kurê wî bi tiştekî xeternak re rûbirû bûye. Yekser pirsî: çi bûye? Çi ye ev qas te tirsand? Nêçîrvan got: Bavo, rê bide ez hinekî serê xwe dayînim, dê hemî jî te re bibêjim. Piştê ku hinekî bên veda, ji bo bavê xwe yê ku bi meraq li wî dinêrî zêdetir li benda nexe, dest bi vegotinê kir. Min xefîkên xwe danîbûn û li benda heywana bûn. Yekçar dîtim ku koma mezina heywana tên ber bi wî aliyê. Di navbera wan de zindikî ecêb hebû. Li ser du lêgan dimeşiya, porê wî dirêj û têkilhev bû. Laşê wî jî bi perç hatibû xemilandin. Yekem tiştê ku kir, xefîkên min hilweşand. Paşê hemû çûn av vexwin, ew jî mîna wan av vexwar û gîha xwar. Heywanin li kêleka wî wekî hogirên wî bûn. Min xwe li pişt darekê veşart û wan temaşe kir. Bi baweriya min ew mirov bû, lê mirovekî çolê. Pir tirsiyam jê. Meraqeke mezin ket dilê bavê nêçîrvan jî. Dixwest yekser here û wî bibîne. Lê diviya bû sibê li benda bûna. Sibeha zû, bavon û kur bi kelecaneke mezin ketin rê. Gava gihîştin nêzî çavkaniyê, nêçîrvan dîsa xefîkên xwe danî û her du xwe li pişt daran veşartin û li benda man. Nêçîrvan yekcar got: Bavo, tên. Rast bû. Ji dûr ve koma heywan derbi çavkaniyê ve dimeşiya. Her du bêdeng wan şopandin.
مرۆڤê çolê pêşê li erdê nêrî xefîkên nêçîrvan dît û bi hemû hêza xwe wan hilweşand. Paşê hemû hatin çavkaniyê av vexwarin û bi şahî vegeriyan cihê xwe. Bavê nêçîrvan got: Gurê min, tu di tirsa xwe de rast bûyî. Ev yekê ku min heta îro mîna wî nedîtiye. Paşê bav got: Gurê min, tiştekî hat bîra min. Dizanî şahê me Gilgameş hevalekî bihêz mîna xwe tune. Ji bêzariyê nizane çi bike. Bi def û bilûrê xwe şev û roj xweşî dike, lê gel ji vê gelekî aciz e. Ev mirov dikare bibe hevalî wî. Nêçîrvan got: Bavo, ew çawa dibe? Ev mirovê çolê bi heywan re hevaltî kiriye, ma dikare bi mirovên re jî hevaltî bike. Bav got: Gurê min, yê ku dikare bi heywanan re hevaltî bike, çima bi mirovan re nekaribe? Tenê divê were fêrkirin, were xwedîkirin û bibe mirov. Nêçîrvan pirsî: Bavo, kî dikare vê fêrkirinî bike? Ma em dikarin wî ferî mirovî bikin. Na gurê min, tenê jinekê dikare wî fêr bike. Dizanî, zarok ji rojê ku tên dinê, dayîkên wan fêr dikin. Axaftin, xwarin vexwarin, hezkirin, kenîn, hemî dayîkên me fêrî me dikin. Ji ber vê yekê, ev mirov jî tenê jinekê dikare fêr bike. Nêçîrvan dîsa pirsî: Bavo, ji ku em ê jinekî wiha bibînin? Gurê min, tu mîna yê ku tiştek nizane daxifî, ma tu hiç neçûyî parêzgeha xwe wenda me înanna. Li wir gelek keşîş jin hene ku dikarin vê karî bikin. Bi taybetî yên ku mêran fêrî evînî dikin, vê karî gelekî baş dikin. Ji ber vê yekê here ûlokê keşîş jina sereke ya parêzgeha eyanna bibîne, rewşê jê re vebêje. Ew ê ji te re keşîjinek fêrker bide. Nêçîrvan yekser ket rê. Wekî bavê wî gotibû, çû parêzgehê keşîşjina sereke dît û yek bi yek jê re vegot çima hatiye û çi dixwaze. Keşîşjina sereke piştî hinekî fikirî û got: Ez ê ji te re şamhatê bidim. Ew e ku vê karî ji hemûyan çêtir bike. Hem bedew e, hem jîr e, hem jî gelekî xweş stranbêjî dike û tembûrê dixe. Şamhatê re rewş hat vegotin, ew bêyî ku bêje nikarim vê kariyê qebûl kir. Nêçîrvan li benda şamhatê bû ku amade bibe û were. Di vê demî de wî çavên xwe da wêneyên li ser diwaran û mozaîkên li ser stûnan. Tiqas xweş hatibûn çêkirin. Beşên jêrîn ên diwaran bi rengê spî hatibûn boyaxkirin, li ser wan jî bi rengên sor û zer wêneyên heywanan û mirovan hatibûn kişandin. Berê dîtibû ku mozaîkên li ser stûnan çawa têne çêkirin û matmayî bûbû ka ev fikir çawa ketibû serê kesî. Dîwar û stûnên perestgehê hemû ji libên kerpîçan hatibûn çêkirin. Di vî welatî de kevir tune bûn. Hunermendên Sumerî rêyên ecêb dîtibûn ku rûyê kerpîçên xav û rûreş bipêçin. Hundirê perestgehê bi keşîş û keşîşin ku dihatin û diçûn û mirovên ku qurban danîn û diha dikirin, zindî û şên bû. Keşîş û keşîşin cil û bergên taybetî yên xwe hebûn. Girasên keşîşan sor û serpûşên keşîşjin ku mêran ferî jiyana hevînê dikirin, pir dikişan çavê mirovan. Şerabên wekî bîra, mê, şîr û rûm ku dê bêne pêşkêşkirina xwedayan di kulîlkan de li aliyekê rêz bûbûn. Li ser mêzekê dirêj ji xwarin wekî goşt, pênîr û nan hatibûn danîn. Ev tişt piştî demekî dihatin berhevkirin, li ser cihê pîroz ya pêşiya pêkerên xwedayan dihatin danîn
و پاشê dihatin berîn li mitbaxê perestgehê. Bêhna tutsiyan û dengê mûzîkê yê ji dûr ve tê, nêçîrvan jî dem û cihê ji bîr kiribû. Gava dît ku keşişjinê sereke bi keşişjinekê ve ciwan ber bê wî ve tê, yekser rabû ser xwe. Keşişjina sereke got, şamhat, ya herî jê hatiye ku karê xwestî bike. Gava nêçîrvan şamhatê dît, mîna ku ew keşişjina ku berê dîtibû tune bû. Çiqas guhertî bû. Pêşî çavên wî ket wî tembûra mezina di destî wê de. Li serê têlên tembûrê serên ga hebûn. Paşê yekcar ji serî heta lingê wê nêrî. Li xwe kincekî kes ku sorê balkêş kiribû, milekî wê vekirîbû. Ev kincê ji qumaşekî tenik hatibû çêkirin û laşê wî yê xurt bi temamî diyar dikir. Lingên wê heta çokan tazî bûn û pelav li xwe kiribû. Porê wê yê dirêj û reş davêtibû ser milên xwe û bi bendekî ji eniya xwe ve girê dabû. Çavên wî yên birêxîn ên di bin biriyên stûrîn reş de mîna ku zanyarî ji wan dibariya. Nêçîrvan di wê kêliyê de van hemû digirt. Keşişin bi nermî got, de em herin. Nêçîrvan ji xewna xwe şiyar bû, yekser ketin rê. Di rê de nêçîrvan dîsa hemû bûyerên û erkê ku li bendê bû ji wê re vegot. Keşişin çiqas bedew bû û çiqas balkêş bû. Kenekek wê şêrîn hebû. Gava dikene di navbera lêvên wî yên sor de diranên wê yên spî diyar dibûn. Nêçîrvan pir matmayî bûbû jê. Axaftin û axaftin. Piştê rêwîtiyeke dirêj gihîştin ba bavê nêçîrvan. Ji vir hemû bi hev re çûn ba çavkaniya avê. Şamhat li bin darekê lê cihekê ku yên tên ba çavkaniya avê wê nebînin dan rûniştin. Jê xastin ku stranên xwe yên herî xweş ji bo wan bixwîne û lê bixe. Hewa pir xweş bûn. Tava rojê di navbera daran re di bariya nav daristanê çûçik bi dengekî xweş digotin. Şamhat jî tembûra xwe girt û destpê kir ku stranek ji bo xwedawenda înanna ya ku heskirî û evîna wê vedibêje bixwîne û lê bixe. Dengê Şamhatê ew qas xweş bû ku çûçik jî rawestiyan û guhdarî kirin. Daristan bi van deng û awaz diherikî. Şahiyeke bawer nekirî dest pê kiribû. Nêçîrvan yekçar ji bavê xwe re got, bavo wê tên. Ew jî li pişt darekî din veşartî bûn. Di navê de mirovê çolê, li dora wî jî heywanên mezin û pîçûk, gav bi gav nêzî çavkaniyê avê dibûn. Ji kevroşkê heta şêr, hemû mîna heval bûn. Dîsa mirovê çolê dest bi lêgerîna xefikan kir, yên ku dîtin ji erdê yek û yek davêt. Lê yekcar rawestiya. Ji ku ve dihat ev deng, guhdarî kir. Hemû heywanên li kêleka wî jî rawestiyan û dest bi guhdarîkirina melodîya kirin. Ev melodî ji tembûrê ya ku bi dengê xweşê jinekê re tevlihev dibû. Ji ber ku Şamhat li pişt darekê stûr rûnişte bû, diyar nedibû. Mirovê çolê bi çavên meraqdar li dora xwe nihêrî û dest pê kir ku ber bi aliyê dengê tê ve bimeşe. Nêçîrvan û bavê wî bi kelecaneke mezin li bendê bûn. Gelo ev mirovê çolê dê tembûrê ji destê jinê bigirta û bişkanda û jinê bi erdê bixista. Paşê ew zindiya hecêb jinê li pişt darê dît û bi çavên şaşmayî dest bi nêrîna wê kir. Şamhat cara yekem bû ku zindiyeke wiha didît. Ew
هیدی نیزی جنی بو و کلکا وی رونیشت. حیوانان جی دورا وان دگرتن. همو بکیف و زوق بغداری وی موزیکی خوش دکرن. شمهات مینا که وان قد ندیتیه بی راوستن لید خست. هیدی حیوان در دور دست به بلاوبونی کرن. لی مروی چوله قد نیتا چوینه تنه بو. وی تشتین که حتی وی گاوی ندیت بون ایدی دیدیت. تشتین که ندی بیستن ایدی دبیست. شمهات بی وستن، بی عاجزین، بی کیمبون لید خست و دگوت. ده همان دمه ده مروی چوله هیدی دست بیکر که خواه نیزیتر بده جنی. شمهات مینا که قد بی نخسیاوه خواه نشان داده. دمه که شون دا او زندی باش نیزی جنی بو. باشه به هیدی کی دستی خدا دستی جنی. شمهات به دلوانیه که مزن و به اوین لروی وی نیری. گاوا چاو به چاو کتن جن کنیا مرجی کنیا. شمهات تنبورا خواه بردا و دستی وی ده کفا دستی خدا گرت. لی دستین وی پیچوک ده دستین وی مزن دا غنده دبو. لی نرمی و گرمی وان کلجانه که حتی وی گاوه نخسیا بو داوی. باشتر خواه نیزی ملی جنی کر و به تیلیا خواه نشان کر که دیسا لی تنبوری بخه. موزیک و جن ده آوایی که تو کس لبنده نبو باندورک مزن لمروی چوله کربو. هر کو جن لید خست و دگوت او زیدتر نیزی وید بو. دمه که سری خدا سر ملی جنی او چقاس خوش خویاد کر. نیچیروان و باوی وین که وی دیتن پرشاشیان ات فکرین نبون که اوی به وی رنگی زو نیزی هر ببن. مروف چقاس جی چوله بجی آلیه کی وی یه مرووی هبو. ایدی صدما خمگینی نما بو. مرووی کرنا وی به تواهی کتبو دست شمهاتی. دوی دجی گمانا وان تنه بو. وان هشت او بتانی و جور چون. شمهات تنبورا خدا آلیه کی و به اوین کت نوا ملی وی مرووی چوله. او جی کت نوا ملی وی. دمکی و غامان ایدی پر نیزی هف ببون. مروی چوله حیوانی خواه بیر کربو جمل شمهات و ندکشیا و هر تشتی که وی دگوت دکر. شمهات ناو انکیدو کتی معنی مروی دشتان داوی و پیشی فری وی کر که ناو خواه بیجه. پشتی وی پوری وی دریش ریو سنبلی وی بری پرچه لاشی وی پاخش کر و وی لچافکانی آویده شوشت. کنجن کوانی بول وی کر او ایدی مینا میره کی باجاری یه خوشک او بهیز بو. شمهات دست به فیرکرنا انکیدو کر پیشی خوارن وکی مروف و خوارن حسکرن و اوین دوی گاوه ده آخافتن جی فری وی دکر. انکیدو هر تشتی که شمهات دگوت به تو پرسین دکر. هیدی دست به فیربونا آخافتنی کر. روش درباز دبون و انکیدو به بالداریه که مزن تشتان فیر دبو. پر جیر بو. تشتکی که جارک دبیست. تو جاری جبیر ندکر. شمهات پر شاشما بو جوی عراوشاوی. مروه کی که اوقاز زو هین ببه و تشتین هین بویی جبیر نکه جیره نه آسای خویاد کر. لبله که هابو او جی هر تشتی فری وید کر به همو هیزا خواه. انکیدو ددمک کت آخافتن حسکرن و اوین هین بو. شمهات گوت نام چافکانیا جیانیه و خارن جی چافکانیا شاهیه و میجی پیرادا و خارن. ایدی انکیدو به تواهی مینا باجاریک ببو
لی حیوانین وین هوالکی جی وی روشه وی عاجز ببون و ایدی نیزی وی ندبون. همو روژین وی به شامهات را درباز دبون او پر بختور بون. روژه که شامهات جوی را گوت انکی دو ایدی تو مینا باجاریک بویی خوشت آخفی بنیره حیوانین تین هوال شتا دور کتن جخینجی من هوالی تا تونه وره استببم باجار می خوش اوروک باجار خوشکی او بختواریه لمیدانین وی به آوای جور به جور موزیک تیلی خستن ستران تی گوتن و گووند تی گرتن کنین مروان ام بشاهی ده کولانان ده دنگ ددن تو ده لور بی راوستین شاهی او جرم ببینی جنین جوان بکنجین خوین بالکش ده لدورا تا بچوین و شوی ده گازی تا بکن ناو نیوینین خواه لور ده مروان مینا خواه ببینی و بوان را هواتی بکی به طایبتی از دخوازن تا بشاهی ما گلگامش را بدم ناس کرن او میره کی پر بهیز او خوشکه حتی نها تو کس نکاریه لهم برهیزا و یا راوسته انکیدو گاوا وی بهیست یکسر گوت بگو من از جوی پر بهیسترم بخوازم یکسر هرم و بیره رو برو ببم شامهات جی لبندا وی بو هر دو به هفره کت نره دوی گاوه ده گلگامش جی لئوروکی بو و خونک دیت یکسر بزیا با دیا خواه داکو شیروه بکه و گوت دای اف شو خونک خریب دیتم بلا ام ببینن تو چاوا شیروهت کی گلگامش دست به و گوتنا خونا خواه جدیا خواه کش ده خونا من دا ستیک لعزمان ده برقین یک جار مینا ستیرکه که کهورک کت پیشی آمن خواستم هلینم او خواست گرام بو که ججی خواه نزورند گل دورام وی کم بو هر کس وی ماشته کرد از جی سیوار بوم سر وی گاوا داکتم و دیسا خواستم هلینم ین لدورا من یکسر آلیکاریا من کرن همو به هفره هلدان و آنین باته لتو و یا به من را یک گرتی دیاوی گوت گره من وی که وره که مینا ستیر که جه ازمان کت پیشی آته که جه جی خواه نزوراندی که هر کس ماچ کر که سیوار بوی و بگدره آنی با من و من وی بتره یک کرد او نیشان داده که حواله که بهیز و به نخ مینا ته ده بی باته او که من وی بتره یک گرد جی نیشان داده که ازی وی بقاسی ته حز بکم باشه گلگامیش خونه که دنجی دید دیسا چو با دیا خواه او گوت دای او شف دخونا من ده لمیدان بازارا اولو که تبارکه که پر مزن سکنی بو و مروف لدورا وی کم ببون و لوی دنیرین او پر خوش خط دلی من سیوار بوم سر وی تو جی وی جمن و ندایی گلو او خون چه دبیجه دیاوی گوت کره من لگوری وی خونا تیجی ده حواله کی باش بی باته بویره ناس ببی تی پر خز جی بکی او جی ای جتا خز بکه ونی وک دو برا دی ببن گلگامش جه شیروه دیا خوشاش ما کی دکاره بی کی دکاره ببه حواله من